Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Dagajing terang bagi khun samla jong gejela, kin kiu hakaliang ke puli gedang le, kino yalam ka Nyotrep National Youth Front, Northern Region, mentakasngi, kakarwai trik udasaw arjar pausaw kle kendu Chancellor ke Sekolah University of Science and Technology Meghalaya, ban penboriu ban mangkota makerpang yegi samla kathan. Yaga dekin huan lailam du President ke Northern Region jong HNYF ba Het Singling do, bo General Secretary ba Alfred Malay, haga bakala penpa kejinan kamban kintiu khambon yegi samla kio puli MBBS mat kumjuru yegi wede ki specialized courses. Habakaran ciklat batai kubor ba Alfred Malay ulaya thu ba haga jingalang ke HNYF kelakdo yegi katu kani kemat bagi kenna ki kendu jing ba kelakintu yu Chancellor ban bah kerpang ki seat yegi samla ki ban puli haga liang MBBS Engineering mat ki wede. Nyotrep National Youth Front, Northern Region, Jinamang Jumpai Presiden, Central Body, Barabas Mani, kita Presiden Lomba ini ke Northern Region, kita dan ruang yang jangan jangan disciplinary secretary, hadian bangi lawan kendu ya Unselor jangka USTM, ya Kendaiman, ngelalek dan penyekren, kita pada ban penting alor kebahak Kapulai Putih beri bagi kena lokal ni po Karipoi District berkumjur namanta di Nongsun Senong ke Meghalaya ke halor kan gaji keran jini ngelayo ban bu kimat ki Bakarpang ki Bakungsan awai di Kapulai Putih kamtam kumsyu amal di local representation namta social equity namta pada skill development namta community trust namta pada berkiwi-kiwi. Halor kane gajing lay kendu jingi habangi la discuss la show meeting badi ilayo bun ki iki ba mei na kaliang jingi la padiang ru halor kane gimat ki bangi la keren mbek te ane badi bat ke MBBS kota ono na kaliang jong sanjolo la padiang apa ba kuloi ban aji rap kamtam namta ki baduk ki banjar ke stom namta kebahak juki kadon kesip kerpang namta juki kena lokal kamtam ni kena ribuhai TKI ke basu tenak ke basu kemen kolong ba ni nagaliang da CNF ni kentu genpam ni ki nong susnong yang kadon ribuhai kamtam ni ki kena ke baduk wajin syambin ja stom bala da kidon kinu badon temu berpule kam sejorong di digri berher kamtam le habedi ka medical kota kumsyu Allah kuliah doktor nanti ke BFAM kungkini ki degree ki syu Allah bakidan ki bentar ki Bakarpang nanti jadi kamtam le syu Allah ki fresh ki batemai basim admission akan ke university kiyo ki bentar Bakarpang bah na abedi scholarship nanti pada abedi bat ke fees nanti pada admission fees dan ki bentar ki Bakarpang nanti jadi ini ketu kan pam ni ki kena lokal sini lah ada kisah jing ane kikwa ban kuliah di universiti kelak banan dulu ini di HNIF namanta pendek namanta jing kam lagi badru namanta kini ki kena ki badon lupa kata universiti ru ki ba enroll namanta ki admission bula kuliah ru kadangnya ada jing kuliah ada kisah gina jing kelak banan sekemat ban kundu ini ban pendek namanta kini ki jing jadi sistem lagi kumsyona ki balik segala don ki baladu no laju ki kini pa antara bersama menjara bayu kat yang sen ada pun kita kejing sebab meluncur sekemat ada klaim dapat sengoh hangi pun mengilak menyerap iki ni kerpat nang kentu ni ajimut iki kena semlah di badan kejing tumbul kuliah kambah dan pendah yang kejing kuliah iki kam sejarah ai degree doktor kin sebab meluncur sekemat kena mengiru naga dia HNF elak menyerap ni akan berkembang Mal kadon kebahak Kerpang namanta jadi kena lokal ni. Undi tamata wa scholarship nata kiwi kijung lengkam ro abili ka university la de hostel dan de ka monthly fee dan de haki tuition fees buat kontak tata. Nama ko insya Allah abangi ekstra na gadiang selor akan gaji kundu tinggi. La pasnya ba wat kiri dakor ba per naki
hospital bahek kelawan nanti ban ay ki sono ki training kita pada ki kelas ki bakerpang kunna Mumbai na Apollo mat ki ki hospital bahek kunna Maharashtra kiwan ki sisin ci benai kiwan nanti ban ay ki training ke jinghikai bakerpang na banta ki kena lokal jing kuliah kata university te kawai ka poin ke basu tenang kalau ada sono kipadon agar jipule bajinya peteng jiki hante kumusong alada ki don kajing bomla suban siu ya ka bai school kum kita ka don consideration pada sono kimla hidret ter pensiu kemun kadon alada kiwan ringkat batni nilak ban pendek mane penbiang namta kate ji kam jiki te kini gede ka ba ngkwa kan besar ban ngasni namanta gitu kena ki ba kuliah ko ketika University USTM Kendaimer dari 2.